leyo siyiphinze kayi2 bathi mbuta ubutani ithi mina ithi imali 5 kodwa baba ngadlalisa baba okay wena bamba so yabona yona imali code ring transfer la baba 60 rand leyo test papel asivezi So sisukup maputa wena. Ukup maputa. This one goes out to my boys. Abafana bambonke. Hloniphi life boy. Hloniphi impilo boy. Hloniphi ugogo nomkhulu. Ukusinsuku sandeswe hloniphi life boy. Hloniphi impilo boy. Hloniphi uyihlo nonyoko. Ukusinsuku sandeswe hloniphi life boy. Hloniphi impilo boy. Hlonipha bonke abantu. Ukusinsuku sandeswe ngiba mnene njengejuba ukhalphiswa kwekati. Ngasaba ukuthatha amachansi ngafuma ukwela phansi ufunde ngesifo socansi ubheke nabaphansi ngakhohlwa uphila nekasi ngayithatha imali yegazi ubheke nabafazi ngoba bafabasi bekela basweleyo khulume nomphakathi ungafeli ngaphakathi ungakhohlwa nokuthanda ngoba uJehova uzokumangaza ubaba uzoba nawe hloniphi life boy hloniphi impilo boy hloniphi ugogo nomkhulu ukusinsuku sandeswe hloniphi life boy hloniphi impilo boy hloniphi uyihlo nonyoko ukusinsuku sandeswe hloniphi Kabajani phela Ku right butwana. umnandi Lelanga litosibulala butwana. ukahle mara Ngiyaphusha. Life goes on. Spush. Mfana ngise abe right akhuluma eyomato thula Uyephi umuntu ngoba solo phela boranyala solo silinze yena manje solo akaveli uphi ngoba akaveli phela kumele uhambe umbuka phela baba ngesihlale phela lana isikhathi lesithe so ngoba langa liyashisa. langa liyashisa baba kumele usheshe umbuke le Kusemfetha wabaza amabhiya sonke siyacheka lapha ubona ngingasala sishashana mfethu. manje singawa-check out ngathi ngiyayifuna phela yalibalance lishisa kanjani ngifuna kubanzisa umcondo Ngikuva lo badlame. Ngicela mfethu ubona namhla kuyabheza namabhiya wabanzi emafrijini. Yabona kuyabheza mfethu. Noma saqapha sinombolo manje. ngothi isidala isinuka Hey, comporta colofa. Hey, comporta terra. Hey, comporta colofa. Comporta terra, comporta colofa. Comporta terra, comporta colofa. Hello mntwana, I hope usamkhumbula lofa. Sesebancane sidlala umakashelana. Noma ngiza kini ofilithi umkhwenyana. Awuthatha ubheka umntana uyaplasha plasha. Kodwa unenkani futhi ungiphokela ngonaka. Angikunyashela uthi nisula amafinyina. Hey lofa, dlula ngendlela. Awubona imbeki indaba ngizofona ntambama. Hey, entombazane sesekuyo le ndaba. You like what you see but you playing hard to get. Yo, koma ntombazane ngizokwenza umama ekhaya. Ukusapha sidla cash namajini. ndoda ngibuya kobhayikotri ngombhayikotri mangithi club sihlala le yamaphutha le yangikhawala Lokho amabhuda. Ukhona lo mfalo ka?
lo mfana imfuna phasi phezulu lo mfana lo nto umthola khona lo mfana loya angeke asole lo mfana loya lo mfana loya yathuna mina bese ngithi ubhodile awuthami again Ekusele lamaviki landlula lawa bengibengile intwana amaqala wami MK yabamba mina MK sisocima lentwana bathi ngimabhuda sadala singadala sagcina sesibhodisa ingozi engenaqala yabona leni sinenyali wrong kakhulu angeke nibulale mntwana omncane for nothing mabhuda ngumule kumele ajeze nini nigawa incosi ishizo samabhuda why nindele into leyo ngisho MK ngiyamblema nami akutomele ngihlangane naye MK utholakala ngaku ende futhi wena uvumbuka kuwe ngifune kakhulu ngithi ubhodile since mangibalekele esibedlele wena ngani bengishilo singibuya ku bike 3 mangithi class ngihlangana lento wami hayi manje nje unayo umshini wena umshini unawo uyi1 uyabona sinsimbi le wona lentwana lena but mina nginayo iplan intwana yami uzivele siya lapha kuloko mawitha lokho ngasiphandela intshiza yokugcina sivele sibe na 11 mokole yabona esibayeni ahlala inkunzi eti2 sho skimi namabhuta mina kufelo yiwana hayi mara mina ngifuna phinza khawache phela kumele ucaphele lo mfana lo is too very dangerous danger hefar smash danger bani lami Mfowethu. boy umnanzi boy Ondero. Over mfowethu. okay boy sogcina soyangishiya lapha kahle kahle kukhambani ba Ngisengithi ngibambe khona lapha ngabona ibhari lapha ngave ngajamba lulu ngajamba lutshangala lapha ibhari ngibani ibhari ngoba ngathi angiyicafu la ekhaya le athi basintax tax matekisi akusimatekisi yasegetho vele siphila nayo vele but okay ngiyayibona le out ngiyo ngisile out le angibamba inkunzi 25k mus ngiyo le SPS bro yamoshima planet yabona nenyalo vele mase silande mina ngiyifuna ipolisi nemntana semzini vele no kumele singabhudisi maseko kumele sibambe ngomsele le semnevele ngitshayini revenge vele kumele uconze ula nongulo hayi angeke le out ngathi siyatiyendela la ekhaya sicane sikugala mina mantwana se22 cars anekufika la cars entokuzeni into simoshela yabona sure anginkinga mfowethu songadzabuka vele songibonile ke sangicosha boy ula mfowethu impela correct ngathu yes correct sis ne Eksendo tuyiphethe lempahla ona kanjani into longichaza ngayo ntwana impahla uhlezi uyiphela awuyendi clean kakhulu macha shayina basabavuthisa umuntu ubhekene nengozi yomgodi yena akayibona lo muntu ubhekene nengozi yomgodi yena akayitholi lo muntu ubhekene nengozi yomgodi